Mwongeye kwirirwa bakunze ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. So guys, twari tumaze iminsi tuburanye, hari utuntu twinshi nari mugiyemo nari kubakorera amavideo cyangwa ngo mbazanire ama application menshi cyangwa opportunity nyinshi zitanga amafaranga. So uyu munsi twagarutse n'aka kantu gakorerwa kuri Telegram. Aka kantu karabikurika kandi ni keza cyane. Nkuko mubibona hano hari imibare iri kugenda ibara, ndaje mbibasobanurire niko kazi kanjye. So guys, tubane nihagire usimbutsa video cyangwa ngo ayirukanse, utaza gucikwa cyangwa nubone uburyo uyu mushinga ukora. Uyu mushinga witwa Tickbit AI. So kwiyandikisha bikorwa gute? Urajya hasi muri video description cyangwa muri comment ya mbere urahasanga link nasize y'uyu mushinga. Icyo ukora urahita ukora kuri iyo link, irahita ifungukira muri Telegram. Wowe udafite Telegram urasabwa kuyigira, no kuidownloadinga ubundi ukiyandikisha. Ikora nka WhatsApp, ahasigaye nawe ukajya urya aya mafaranga yo muri Telegram. So guys, iyo urangije uhita ukora kuri start button, ubusoje kwiyandikisha imyirondoro yawe kuko ubusanzwe kuri Telegram itijyamo ukaba uriyandikishije. So iyo umaje kwiyandikisha ikiba gikurikiyeho ni ugukora. So dukora gute? Urabona ni mining. Hano haba hari imibare ibiri kwibara. Aya ni amafaranga bari kwibara uko ubibona hano. Aya ni amafaranga abayibara. So hano barakubwira njyewe ndi kwinjiza 0.0019 y'amadolari ku isaha. Ngira ngo uri kubibona. So ikintu cya mbere ukora ni iki? Ukinjiramo hano bihita bitangira kwibara, aho ugejeje hariho hose na minimum na maximum hoya uhita ukora claim profit. Iyo ukoze claim profit bahita bakubwira ngo tegereza amasegonda 3, aya mafaranga yarari hano ahita azamuka akajya hano hejuru kuri balance. Urabona hano nari mfiteho 0.01 misengira 0.02. Ngira ngo urabibona kandi urabona ko bigikomeje kwibara hasi. Hano hari ibintu byinshi dukora kugira ngo twongere uyu muvuduko. Ni nacyo tuba duharanira kugira ngo twongere uyu muvuduko w'aya mafaranga uburyo yirukankamo. Icya mbere ukora ni iki? Hano baratubwira ngo deposit, ngo guhera ku madolari 3. Urumva ibi ngibi nago biba bitureba. Twebwe intego yacu ni ugukorera amafaranga nta gishoro. So ibi nitubyitaho, kereka bayari risk yawe ushaka gufata gusa uhita wongera speed ku isegonda ubona nka 0.01. Ikindi kintu uhita ukora, uhita uza hano hasi hari ama bonus, uhita ukoraho ukajoininga ama Telegram channel baba baguhaye, ubundi bakaguha hari ama coin baguha ya tick, kanyabereke ukuntu ayo ma coin aba ameze. Naya ngaya bameze nk'udustar, aya mfiteho 450 niyo bagenda baguha, ukanongera umuvuduko waya mafaranga bagenda yibara hano. Ikindi ukora ni ukopeninga iyi chest, iyi gift box. Urabona hano baratubwira ngo ni free bonuses, ugakora open. Ngiye bamaye 5, ugakora hano kuri open the chest, ngiyi ugakoraho. Iyo ukozeho bihita byikaraga gutyo bibona. So ugatsindira 10%, kongera hano kuri open again. Urabona mbonye ya masters, hariyo ya macoin nababwiraga 20, nayo avunjwamo amafaranga. Balance ndaza kuberekera aba yiyongereye, nongere nanone. Amaye 10, nongere nanone. Amaye rindi 10, nongere nanone. Amaye 20. Nkore done. Kira ngo urabibona amanuza yacu yiyongereye. Reka dukore refresh urebe. Yiyongereye. Yari 440 abaye 510. Urabona balance yacu nayo ise yiyongera. So hano ituza nanone nshatse ya 0.001 na ya claiming, ahita azamuka hejuru. Urabona iyongereyeho. So active bonus bamaye 10% ngo kuri deposit yose nkora kwahita bamaho na 15% kuyo buri muri ferozi wacu cyangwa buri wona atumiye ashyizeho. So
ntihagire ikintu mushyiraho, mukorere aya y'ubuntu. Ngira ngo murabibonye uko amafaranga akorerwamo. Icya mbere ni uguclaiminga, anytime washaka uraclaiminga. Icya kabiri ukora ni izi gift box ugenda ufungura ukazikina. Icya gatatu ni ukujoininga aya ma telegram channel bari hano. Icya kane ni ugutumira. Barakubwira baraguha stars 7, ushobora kugira ngo ni amadolari 7 ariko ni stars 7 kuri buri muntu utumiye, ukabona 10% y'amafaranga adepositinze muri uyu mushinga. Nubwo buryo dukoreramo amafaranga. So icyo kubikuza kimeze gute? Ese irabikurika? Yego irabikurika. Nyibahaye nayigerageje. Dukore hano kuri withdraw, niho ukore yuje kubikura. Iyo uhageze urabona hano nabikuye 0.1 kuko batubwiye ngo minimum withdraw amount ni 0.1 cy'idolari. Urabona yanayabikuje yangezeho. So nzanabakorera video y'ukuntu tuyabikuza ndi kubikura. So minimum withdraw ni 0.1 cy'idolari. Tugaruke kuri home. Hano hasi hari ama statistic, tukajya kuri history. History ni ibyo tuba twakoze nayo twinjije. Turayo na claiminze, bonus nagiye mbona. Urabona tick AI nizo za coin, profit ngibi. Tuze kuri referral. Aha ni urebera aba referrals bawe n'uburyo wagiye ubahemberwa. Profile, hano ni kuri profile yawe aho uzureba ibikuranga muri iyi application. So guys, ngira ngo ni ibingibi kuri iyi application cyangwa kuri iyi Telegram mini app iri gutanga amafaranga. Wayikoze cyane wayitayeho yaguha amafaranga. So icyo nabifuriza ni amahirwe masa. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like kugira ngo iyi video igere ku bantu benshi. Comment ni ingirakamaro ibyo tumva. Kwiyandikisha link nayisize hasi muri video description cyangwa comment ya mbere. Ugenda ukoreho wiyandikishe ubundi utangire ukorere aya mafaranga. So guys, ciao ciao, hasta la vista.